S nama u studiju urednik Balkanske istraživačke mreže, gospodin Denis Đidić. Dobar dan, dobrodošli. Vidjeli smo podatke. Kako komentirate tu situaciju? Kako je to moguće u tužiteljstvu? Dakle, hvala vam na pozivu. Jednostavno mi vidimo već dugo vremena sada rezultate prilično lošeg rada državnog tužilaštva pod vođstvom sada već suspendovanog glavnog tužioca Gorana Salihovića. Imali smo jedan period zaista turbulentan. U tom periodu se zaista velika količina prljavog veša izbacila iz državnog tužilaštva. Imali ste ljude iz struke koji su govorili da zaista nije Goran Salihović kako nije imao iskustvo, on prije toga nije radio ni kao tužilac, a kamoli kao rukovodeća osoba u bilo kojem tužilaštvu, da se zaista nije sistemski radilo. Imali smo jedan izvještaj koji je uradila međunarodna ekspertica OSCE-a koja je ušla u državno tužilaštvo i zaista kritikovala način na koji je pristupljeno u radu državnog tužilaštva na predmetima ratnih zločina. I sada vi imate već dugo vremena, valjda zbog nedostatka kvalitetnog nadzora, imate i ove međusobne sukobe. Mi smo vidjeli to na primjeru međusobnog sukoba između tužioca Olega Čavke i Dubravka Čampare. Onda poslije toga međusobnog sukoba, evo sada smo vidjeli tužiteljice Dijane Kajmaković i Bože Mihajlovića. Zaista i to sve dovodi u konačnici do iznimno malog povjerenja građana u rad ove institucije. Vidjeli smo da su kazne, smanjenje plaća, relativno blage kazne, bilo je samo jedno otpuštanje s dužnosti. Jesu li kazne preblage, odnosno o kojim prekršajima govorimo zapravo? Pa upravo je to sada pitanje. Dakle, te kazne nisu toliko blage koliko u stvari Ured disciplinskog tužioca se i ne bavi predmetima korupcije. Korupcija je krivični predmet, to bi se trebalo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Nego čime se bave? Oni se bave određenim prekršajima koji se tiču vrlo često tehničke prirode. Dakle, da li ili ne je prekršen određeni rok u tome da se dostavi drugostepena, prvostepena presuda, da li je postupljeno po tačno naređenjima, da li je iskomunicirano o disciplinskim ili o komunikaciji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem, da li ili ne je bilo neprimjerenih kontakata sa određenim svjedocima i slično. Dakle, nisu to baš ovi prekršaji koji najviše interesuju javnost, dakle, da li ili ne je zaustavljena određena istraga ili ne. To, kada se govori recimo o predmetu Gorana Salihovića koji sada imamo u javnosti disciplinski, to se tamo neće toliko utvrđivati. Puno važniji je postupak istraga koja se vodi u državnom tužilaštvu, koja ćemo vidjeti da li će uopšte rezultirati ta krivična istraga, da li će rezultirati optužnicom krivičnom za korupciju. Dobro, a u čemu je problem? Zašto jednostavno nema više tih istraga ako je situacija tako loša? Sudac Perić evo kaže da je to najgora situacija u tužiteljstvu od kad postoji BiH. Da. Pa složio bih se da zaista sada imamo najturbulentniji period u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Imamo nekoliko tužilaca koji su i u disciplinskom postupku i imamo tužioce koji su pod suspenzijom. Složio bih se da to zaista zabrinjava i naravno da javnost ne može imati povjerenja. Problem je u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću u stvari u načinu na koji se osobe biraju u državno tužilaštvo, ako govorimo konkretno o tamo. Vi imate situaciju, evo recimo, da imate jednu tužiteljicu koja je u disciplinskom postupku zbog niza navodnih, jer još uvijek nije konačan taj predmet, prekršaja u radu, koje je navodno počinila dok je bila na čelu tužilaštva kantona Sarajevo. Međutim, uprkos tom disciplinskom postupku, ona u međuvremenu biva imenovana u stvari na više tužilaštvo, u tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Dakle, nije se uzeo u obzir uopšte da se vodi taj disciplinski postupak. Onda imate situacije imenovanja rukovodećih osoba. Imate situaciju, kao što sam napomenuo, to nije moje da govorim kao novinar ili kao urednik, ali pravnici, eksperti su izrazili zabrinutost čim je Goran Salihović imenovan, zato što on nije nikada ranije radio u tužilaštvu. I dakle, bilo je po njima za očekivati da će on imati problema kao šef određenog tužilaštva. Isto tako, imali ste situaciju krajem prošle godine, početkom ove godine je imenovan novi sudija suda Bosne i Hercegovine. Ponovo na sjednici na kojoj se razgovaralo o tom imenovanju, imali ste sate i sate diskusije u vezi toga koje nacionalnosti on. On je ostali i da li je to bošnjačka pozicija, pošto imate Srbina na poziciji predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, da li to treba pripadati Bošnjacima ili Hrvatima ili... Dakle, to je nešto, a
sigurno za 70-80% manje se razgovaralo o tome šta je u stvari taj gospodin uradio u svojoj karijeri, kakve znači, predmete vodio. Profesionalni kriteriji. Profesionalni kriteriji i možda još važnije rukovodeći kriteriji. Šta je on rukovodio u karijeri, kako će se nositi sa zaista najozbiljnijom pravosudnom institucijom u državi. Dobro. Spomenuli ste Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće. Oni kažu da situacija nije tako loša s obzirom na situaciju u uredu disciplinskog tužitelja. Treba li onda pojačati taj ured ili... Svakako da treba pojačati taj ured i treba pojačati, recimo, transparentnost tog ureda. Vi imate situacije gdje možete naći na stranici Suda Bosne i Hercegovine raspored svih predmeta krivičnih, upravnih, koji se održavaju. Ali ako pokušate naći raspored svih disciplinskih postupaka koji jesu javni, na koji možete pristupiti, nećete to naći. Nego se morate obraćati mailom, pa vidjeti, pa ići. Dakle, to pitanje transparentnosti, komuniciranja, pored toga vrlo često evo vidimo u predmetu Gorana Salihovića, ranije sam spominjao predmet protiv tužiteljice Nive Skanevčan, oni su zatvoreni za javnost. 90% od toga. To su pitanja koja su suštinska da vi nama zaista, da ta institucija nama dokaže da se ona sistemski bori sa nepravilnostima. Bi bilo da su to kompletno javna ročišta, da mi čujemo šta se u stvari desilo u državnom tužilaštvu i kako sada institucija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća se odgovara na to. Međutim, mi to ne dobijemo. Ono što mi dobijemo je prilično zatvoreni postupak. Dobro. I onda prirodno je kad dobijemo neku odluku gdje se neko ili kazni sa nekim smanjenjem plate ili nešto, da smo puni pitanja i samim tim je povjerenje još manje. Dobro. Upravo to ključno povjerenje i nesigurnost i nestabilnost pravne države utječe na građane i na državu na mnogo razina, od investicija, gospodarstva, svega. Tko je odgovoran za tu situaciju i kako to promijeniti u 10 sekundi? Najključnije bi bilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće jer jedino može da to uradi. Međutim, ono gdje također postoji odgovornost je medija da puno više nastoji izvlačiti informacije iz tih pravosudnih institucija i naravno vrijedi napomenuti međunarodnu zajednicu koja zaista jako mnogo sredstava ulaže u pravosuđe. Međutim, vrlo rijetko dobijemo kvalitetni feedback od toga šta se u stvari kroz te projekte uočilo u smislu nepravilnosti. Gospodin Đidiću, hvala vam na našem vremenu za Al Jazeera. Hvala vam.